Basisin pat nak ni jaka ngap yang sengo bahai pi baro ke page ni program lung ba ni channel ban ngai ku play pi baro de kerteng jong utrai nong pen im jingi Jesus Christ bar ni ke por nang pulin ke Bible na gospel jong Yohanes saul nong ke dekat ke ba artulai Henry ke por ke jah bat kalong menta kan haba ki nong yamane blay ke ba shisha kin yamane ya ukpa ha ke mensim bat ha ke ba shisha na ba ukpar uwat ikbukum kita ban yamani ya u ho de shisha hi ublay uwat yanga bat ya pi ban yamani u ha kemensim bat ha ke shisha kanam theo tang ha jing yeseng mangen mani henrai ha kinu jaka bangidan ha ke jaka songkai ne he kamra thia jong fi ka dai ngi bangin mani ya ublay bat ha ni ke por to ngin lek lang ban duai swa ban yo sngo ya ktien ke jong ublay kopa ha ni khmat kumojong me ko try ngawan ke ni jan step jong ni ke si kenwa Ngeruai kenwat amtang ni ke por bakodor try ma ai singi kenwat sengongo me kenwat amtang ni ke barok kenwat jing baha ke jomi ko jisu bat ke ble junga try me i kenwat bagi kun ke jomi try ke don ban sengap ya kubor kenwat kren chaki sisien pat ha ni ke step kenwat bagan long ke jingger ku bat ke jing mentoy ke jing im ke jongki ko try bat ngai ti ke ni ke por brangsa ha kerteng ke jomi Jesus Christ no per im jingi amen tong lek ban sengap ya ketien jong ble Ta hagini ke por ngadap daga jing sngongu yo play. Kani gari ke sngi ke ba nga sngoban aingu yo play namar. Lesi kalong kum ke jing pen kan mau fi kalong kum ke jing pen tipru. Ba mentai ke sngi. Ngidap artat shisnem sau sngi. Nadu bangi penmi ya kani ke media kani ke channel. Jong ke Grace Worship Center. Haga bangila penmi nadu ubnai match jong arajar arpo bat nga kwa ngan ong ifia gini ke por ba ngidap daga jing sngongu yu blay bangilala ya gaban penmi ya gini ke channel haga por ke ba donkam haga por ke ba gibriu ki poya ke jaka ke ba kimyo ban let chike jing shakri blay bat kimyo ban mi na yeng ban let chike jing sang rai kila yo kalat ya gaban snap ala ka jong ke yeng bat ngai ngu yu blay bagani ke channel kala ya stat bat kibriu kala sedang ye gaban play jumot baban ngap ban ngai ngu yu play wat ta kadang shimi mentadang shisnem sausngi are ngayo i ki viewers ki poisha ke pralak tam na baro shisnem abang pet ngayo i ki viewers ki dan ko pralak tam hapo kani ka record ke bangiyo hapo ke YouTube but day na kita daw ngadap na kajing sngongu yu play ba ngilala iya gaban priang iya kitien ke jong play shakeleng gari ke si bejantia bat shakeleng ke jaka kat shakibriu ki bala ban yu sngow iya gini kajing sawa nga aingu yu play nam ta jong fi ki be yai ne ban sngap nga ai ku play nam ta jong fi ki be yai duai nam ta jongi nga ai ku play nam ta gituru ki beju kershan iya gini ke media ling bagi jing ai hagi jing dan kam ki beper but nga sngongu yu play wa ngi ke jing ai wa ngi ke jing pen sle bangila ye ban kren ke ktien ke jong play man la ke Sunday but ban ai man la ka license shite yo ye ke voice message but kala long ke jing men toy kala long ke jing ke khu ye ke bon but nga da nget bo play nang ai bor ngi banginang la ban pen baha ban pen janai ke ni ke media but banang kren ke ktien ke jong play ke bo play hi wa ngi kanom dai tang ka bangi shukran tang namar bangi dai ban kren Herai ki khubor ni ki jinghi kai ki bangi ai nang ne ki dei ki khubor ki bawanra ki jingker khu ya ki brio na mal ka wan na ki jingpen pau na ki jingpen sle ka jong men se ba khol sa ji sen pat nga wan na khmat jong phi ka ban ang tengini ai ngu lang yu try na mal ka ni ki jing shisha ka bo blay la pla ingi bangi ya menta shisnem sausngi ban nga kwa agini ke pol ngan pelong ke jing duai jong ke jing ai ngo shuai ke bangan pelong ini ke jing kren hagini ke pol tengini le lang ini ai ngo la pidana la ke jong ke yeng balai pem duai lang banau try ngi ai ngo eme bangi la yo kumba la ngam baklang ila poi shedu ke san pu south league video bat ngi la poi shedu shiki arspa khatway arspa khatar ki voice message baladangi pelang lang ke tangi la jan poi shega lai spa tli bat ngadap da ke jing sngongu yu blay ba preng ke shisnem south
ngi ngilala iga ban pendep sibun haga jing yalap iga ketien ke jong try nakata daw mdei manu beli yo buram mdei mangau bekren mdei gi bele ke kamera mdei setia gi be edit mdei setia gi bele ke sound mdei setia manu tongin tip iga ni way badai blay beli yo buram badai Jesus Christ bagi ketien ke jong blay kanang roy berkanang job bro tongin ya aingo lang yo try ku try hagini ku pora playing a young na gani jaka kat no ku paga dot note janga ka sngongo ime a play habang kit mau ku pai ki por ki me alaming ku try ngidana ga jaka ka ba e ku try kum riba ga jat ben real ngidana ga jaka ku paga ba ki long sem kidana ga jing tieng ba ga jing knyo try hadian bangi benai ku jing pang ka ba wan ba baladon ka lockdown na keleng ga ripan ka pertai try a play hadian ba kala position singi haban shanga yang hey try a play it mela play ni lad day mame ublay ub Khlaw palat ubadap na gajing isnay ubala ibet yagaban shim kumingi gibriga bamlang AA yagaban piniyang yingigin try yagaban pinbanay ga gospel jang gajing pinim bana ga por ga babyang gen try play be it janga mela pinlong ingi begin pinmi ingi ga channel but na gajing ay ga jameng ilala ga try mentay ga sngi yagabangin poise ga shisnem south sngi gen try but ga dap na gajing kemen nam tay ni ga san pusaw tali video but na ga mentay ni ga voice messages kibang ay shigi brio baro ban nga dap daga jing sngongo iga jing ay iga jame ki khubor baro iga jing ikai ban nga ay ngo ime khamtam e ablay be it jonga nakabita ki minsim ki ba kodor ken try ki ba pai shime ki ba yo jing pinim ki ba me khta ki ba me pen kya ki ba me pen kala ki ba mo anra iga jing shai shigi jing im jogi brio try ngi danang ni iga ban pelong ni iga jing ay ngo bat ngi da ay ngo ime ko pa ay ba ka keteng ki jong Jesus Christ kan lang ka ba kintiyo kham se jrong ay ka kerteng ke jame ablay kalau ka bala penal ringkat bat dengan media sekeleng ke pertai ablay bat bagi ketien ke jame kanang roy kanang dominate dengan pertai try ailot jame ke buram ngini ay perta ngini ay hikai ngini kren ke kerteng ke jang Jesus Christ bat ngi denget men ker khu ko pa ya baro ke badan benta hage media play be janga baro ke be edit baro try ke bele ke sound baro ke bele ke camera baro ke be kirshan le bagi jing duai le bagi jing ai men da bless ki men da ker khu ki liang baro try ngi da duai ker pang ro play men da ker khu ki long sam ye ke brio shimet ye ke jing sang ye ke tu ke be lum baro try a play be it men da ker khu ki da jing da kat ke jong men se me ko bat men da pelong ki beginang la ban yo sngo shu ye ke tien ke jame try men yo lot ke buram ke jingo bat ke jingero ha ke keteng ke jong Jesus ben Nazareth ngi duai amen but amen nget kini ke por ke commandment ag sngi ngadon biang ban ai shapi ke tien ke jong blay ke ba nganut ban ong kaniru ke don kam namar ngaken mau habang kren ke tien ke jong blay malag por kadai ke bau blay ujupen sngo ha donot ba ke tanga pen kre ba ke tanga sam shapi bat ngakwa mentag sngi bangan ong ifi balengi ai kren balengi ai pertai ke kerteng ke jong Jesus Christ but balengi ai yalap ke kerteng ke jong try but ban ai ke tien ke jong blay fitip idan shibon ki daw balengi yalap ke tien ke jong blay kabaning kong ngakwa ngan ai fi ngan chu ai fi kindiat ke jing lamprang balay ngi kran ni ke tien ke jong blay kabaning kong ngakwa ngan pen ifi kadai ba kadai ke hukum ka ba wan no blay kani gam dai ba pha manu yang abangan kran mdai manu ba penbol ni ba ai bor ngakwa ngani thu pi ke hukum na ke tien ke jong blay na ma pinda puli na ke city ke jong ke city sigi nongrom ke nong ba ningkong ke khat ke ba khat riu ke bible ka ngam skole rani ke gospel ke jong Chris na ma kalong ke bor ke jong blay ke ban pen emi wepo banget yo jiu ningkong badio Greek ru ke hukum ke ba blay hukum ngi bingide banyalap ke baar fitip balengi krane ke tien ke jong blay ke kwa pin tip ang ne ke daw bangi alap ke tien ke jong blay ke dai ba ke tien ke jong blay ke dai ke ba u jisu la dep ong ba ye ke gospel dai banyalap che ke pertai baro balang ke jing phla ki kinja ban riu baro namar kan dala dep ye ke ta kan sawan ke bekut ke dai ke bangi pen kre ye ke jing wan arsin ke jong try ke jing yalap ke gospel ke dai ke ba pen kre ye ke jing wan arsin ke jong try ban ke kwang anong ifia ke ni ke por balengi yalap ini ke gospel namar kadan ke bor ban pen em yo way banget ke ta ke dai ke bang sngot nat ban ke kwang anong ifia ke ni ke pangin ai kren ke tien ke jong blay
La pidana ga jaka ka ba bakla kat no ru. La pidana ga jaka ka ba pisngo ba pim la shu ban yang. La pisngo pidana ga jaka ka ba pop ka la ban kia ga jing im jong fi. Satan open ram ga jing im ga jong fi. Kan mau ga tien ga jong blay ga ba biyo sngo kam de ga ba jaran kat. U blay udang iet ye pi ba biyo sngo ga tien ga jong blay. But la da fi priang ga tien ga jong blay pi kala ba mot pi pai show try. Fini you blay de ba Khlaw palat u badang la ga ban map ban piniang pat yang bat ye fi bangin ya chekmat. Te hagi ni gepor kena manum slam na mga deban keren ikitin ke jong play. Ka khubor ka mga kwa ban keren men tagisngi. Sngap aga ni ganong kajimin toy fi. Ka khubor ka mga don ban keren na gani ka jaka gaday. Ka Lynti haga Khlaw. Kata gani ka kirteng jong gani ka jing keren ka mga don ban keren men tagisngi. Ka Lynti haga Khlaw. Fi ila na pipulin na ka Bible. Lesingan sa pinifi nang nung ayo ay ganigaktiyan ka ba ang Lynti ang Khlaw. Ada siya ngan poy siya tang kwa ngan yalami pina ganiga Bible. Ngan pinifi kandiat kansat ki jing lamprang ang ganiga jingkren. Nama pinapuli ang Bible na do ka Testament barim na do Genesis. Lesi pinyo iba ang Bible barakaway wat ado ka Gospel. Ka jukren bahaya ka Khlaw. Ka kren barabor ka Bible yaga Khlaw, yaga Khlaw. But abang kekeren ke Khlaw teng-tengi muddur ba ke Khlaw ke debet ke ba ke lau priap tu ke lau ba lau san teng-tengi keren pat ke Khlaw ke rukom ke jong ke rishap. But day na kita ke daung ke khwang na pi bengi ong ke Khlaw pi soto ya ke ni ke way. Lesingan chepeni pi abang ke Khlaw ke mut ke dei ke jaka ke ba kunja. Larangan peni fi ke ni ke Khlaw ke ni ke jaka ke ba kunja. Ke Khlaw ke ni ke jaka ke ba marway. Ka Khlaw ka nega jaka ha ka ba pimtip shano pinlet. Ka Khlaw ka nega jaka ka ba klumar yo brio. No pa ya ka Khlaw brio dan ka jaka ka ba klumar tip ya ka direction. Shano ka Lynti ka ba light na ka nega Khlaw tip. Nama kita ka daw nga kwang anang pi ka Khlaw ka day ka ba dum. But nga kwang anang pi ka Khlaw ka day ka ba dum. Kadai kaba wanra ika jing shep tiang ro. Kaba snow piang. Snow shep tiang da dana ka Khlaw. But nga kwang anong ifi ka Khlaw kadai ro ka jaka. Hagaba snap ha kadai kaba kunja kaba dum kaba tiang. Kaba klumar kaba snow piang. Ka Khlaw kadai ka jaka kaba nga kwang anong ifi. Kadai kaba pimtip ya ka Lynti. Shano ka Lynti kaba day. Baday na kita ka daw nga sa ay kirtengin ika jingkren jonga. Ka Lynti haga Khlaw. Balay nga kreni ni ka khubor. Nga khwaga nang ifiya gini ka por ba pinup skoto. Bala na pidon na gini ka pertay pi shong menta. Lesi haga yiyang ka jong pi. Ne haga jing im jong pi shimet. Pidon na ka jaka ka ba pi sko. Wat na pidon shibuan ki brio. Wala na pidon na shibuan ki jing tray jing ta. Wat na pidon kam kat no. Henry pidon mentah ke jaka ke bapi sngoto bapi don haga Khlaw bat ke jaka Khlaw ke dega ba marway ke ba kinja ke ba dum ke ba klumar ke ba tiang ke ba ma ke dega ba pimtip chai pi dipin let bat don na preng jong pi ke ni por kambon ngalanganong ki ba don na preng jong ke ni Khlaw de ne ke ta daw nga twai men dega ski ke Khlaw ke dega ba pimla shimi ke rai ke Khlaw ke dega ba pimtip kum no man shimi ki rai ki ba day bat de ne ke ta daw yang nang ni ban hikaya pi babin sngoto bala na pidan na Khlaw nga twai bo blay unay boring nga man tayo ski bakat mga nang kran ni Khlaw kan ay man sim if pinla ikaban ya chikman yakaban sngoto kamon ayu ni Khlaw bat ka ay ka Lynti hapadeng ni Khlaw syangan ong ipigum ni aga ni Bible nga ba mga kran siya pang Khlaw ba na mga kran siya pang Lynti Khlaw nga kwa aga ni khlimat babin nga ba aga ni Lynti. Fi the people in the Bible lesi khambon siya nung isa yos ngaw yagi jingelap na do menchua do menta ka taro ka dega badeng ang mga kren persya rek ni siya yos ngaw na do basdang bagi brio ki kren bet bau Jisu lepi puli ka gospel ka jong Yohanes nang ka khat saw ka khat ka ben rio gong u Jisu ya to wang ngaw balang ka taga Lynti ka jing embar ka jing shisha mdano bala banwan ha ukpan re tang danga ong u Jisu Christ. Fi khambon ngi alap igane baga Lynti kabau Jisu penlang gadai bet u Jisu de ga Lynti shabneng u Jisu de ga Lynti shaukpa kata ga de ga badai ga ningkong kata ga de ga badai
But teng ngila pediang yo Jisu. But abang ngila mat yo Jisu ngila yo iga beneng. Hendai what hakani ga por. What lada pila pediang yo Jisu. Lani lada pimpat pediang ru ngakwangan keren kendiat nam ta jongfi. Lada dan manu hang negi bawat ya kaban syakri uplay. Walay mut baga jing syakri play kadai ga bapin su syakri gum to lada pikram pat syami ga Lynti ngakwangan ang ipi ga kabu ipi mendag ski babin syami ga Lynti bad ga Lynti sya benang dai tangu Jesus Christ dai tang mo u bawan jing ga pertai bad mat iga jing lang brio bad mat iga jing bad mat iga jing sya kentan bad mat iga Khlaw jong ga jing bad dai tang mo u balang ga Lynti na dai tang mo u bayap bad dai tang mo uru ba mipat. Badai na kita kadaw dan sibon ki jing ki bele persya ga pertai ki bakwa banikai bo Jisu klemi pan dan ki behikai bo Jisu ya ba India dan ki behikai bo Jisu klemi pan rengidan kani ga Bible kani ga ktien ga jong play bat ngi tip shai ba ga Bible ga tu shai bo Jisu mi pan ki sunran ki kendo baru sao pos ngi ga pertai bat abo kiu no lum ki alep un sao wan biang si jisen bat ngi tip ba ga jing tap ang tayo po Jerusalem kadang dan ban ngitip baka ka jing yap baka jing mi pat jong Jisu ka dai ka shisha but what la gi bri ka persyangi ka ban len ka ban penkelanya ka ada yang nang ni baka nong ipi lada ka bakut jong fi kan ya kan poi nda ha baka jing ring men sim jong fi ka bakhat do kan long ka ni ka pertai pim tip sha ap dai ban let kan mau Jisu on ka Bible ulong ka Lynti ka jing im jong fi show play but dai na ka daw nga kwanga nong ipi what la gi alap bo Jisu udai Lynti siya benang ngan keren kendiat nam tagitu ki balanget yo Jesus Christ what la pila nget bo Jisu udai ka Lynti siya benang pila priangi u pila mat ki jing map ki jango bat ka Lynti jong pi ka dai bet siya benang pinlet nama bidan yo Jisu baru Jisu long ka Lynti syangan keren pi ka por what let limit iya ka tagaktien bo Jisu dai tang ka Lynti siya benang syangan ang ifi kaniga pertai ga mangi menta ka lang ga Khlaw yangi bat la pi don ga ni ga jaka menta fi don ga ni ga Khlaw kama pi singo to wat a yeng jong pi kendo ye ga Khlaw pi kendo ye ga risha pi kendo ye ga jaka ka ba pim tip jinu ban kin mau Jisu mdai tang ga Lynti sya benang u Jisu de ga Lynti yangi ha ga ni ga Khlaw ga mangi ga ni ga pertai naga ta ga daw ga singo tenat bau Jisu ulang shisha ka Lynti yangi lada pimdan Lynti syo u Jisu de ka Lynti lada fiyat da kawai pa ka Lynti pinang klumar na fidalang plengi Khlaw ki bubun lada fiyat da kawai pat ka Lynti dan sibun ki Lynti jong ka niyam ki Lynti jong ka jingle babha ki Lynti ki bubun ki pipilat lang bagi brio ki Lynti ki bubun pipilat pi mani ki waipat ki durplay ki Lynti ki bubun pinlat agni ki pertai ngakwangan itu pi mdan na kawai pa ka Lynti ha benang mdan na kawai pa ka Lynti sya benang la ni sya agni ki pertai ka Lynti yang aba de pi what agni ki Khlaw ka balang ka pertai dai tang ka Lynti ka balang ba u Jesus Christ u Jisu udai ka Lynti dai na kita kadaw ngayang nang ni ngakwangan penifi ngasngotunat palat de gani Khlaw haba ka Bible ka kren ni Khlaw bat bo Jisu ulang ka Lynti ni Khlaw ngakwangan penifi lesi kum ga jing pen mau ngakin mau sa na ga Bible tangan puli fi na ga ktien ga jong blay na ga gospel ka jong Matthias ngap ngan puli ye ga gospel ga jong Matthias kal nang ga balai ngap aga kren kum ni hakita gisngi ulawan uyanis unang penbaptis udayalap haka Khlaw ngakwa pin ngaba udayalap aga Khlaw Judea udaang to kelaka pamut na baga hima ki benanggalajan skap ka pensaya uni uyanis ka ngumni uni ulang uta ubalaang syapang jang uda Isaiah unang itu lupa udaang ka ktien ubaperta haga Khlaw pin kre iga Lynti ba utrai pin bet iag Lynti jang fi ngakwangan ang fi haga ni gapar uyanis nang penbaptis aba wan chini ga pertai kren perta ga Khlaw ude nang perta ga Khlaw wan man pen kre ga Lynti ba bar kita ga Lynti ngani tu ipi ga dai bo pen kre ba unwan uni ubalang ka Lynti ga Khlaw na kita ga daw Yohanes nang penbaptis ude perta ya ga Lynti ga Khlaw ba dai na kita ga daw ngaru ga ga pon ga kwang nang ipi nga perta ipi nga hala nang ni nga perta nang ni balai na mga kwa mga nang ipi ngaru ga ya ga
jaka ka bangam tip lenti ngala pai ke jaka ka bangam tip lenti ngala wat lang bakaniam ngala wat lang bakijingle ki bubon hale ngayo ibang ja lenti ndai nga wan lang baka lenti ke jong Jesus Christ ngayo ibang lenti ke babat u Jesus kadai shabneng galenti ke babat u Jesus ka ne pertai kadai shiga buram galenti ke babat u Jesus ka ne pertai kadai shiga jingjop kadai shiga ek ba Khlaw ba wat la da pidan menta ke ri Khlaw ngakwa ba pin yo ini ke ktien ba Jesus dai tanggal lenti shabneng Rayu Jisu dega lenti hagane ge pertairu. Naga taga daw nga singotunat ba. Nga kren ge nege ri Khlaw do pipuli nege Bible. Kadang ge jingja ge testament ge berim. Haga ba hadien ba ge jat Israel kadang dana pa ge ri Khlaw. Bagi le persya yo blay baru blay pa ge sending. Pipuli nege Bible. U Jisu ukut ingene ge city map inga ge gospel ge jong Yohanes kelnang ge balai ngap ngan puli ge gospel ge jong Yohanes kelnang ge balai ngaju sngotenat ini ge ktien buang ge khat ge bakhat saw kumbau Moses ru la kentiu to bsenya ge ri Khlaw kum taru ge day ge ba an kentiu khonu priu bo eu ba nge jo onom jat shun reu nyo ge jingem bam jukot ken mau la kentiu yo bsenya ha ge ri Khlaw u Jisu wan chini ge perthai ulang ula shime ge dur mrau ye ge dur ge jong bsen ge babot wan shime ge dur ge ba po ka ba sang ge ba haba ong bsen ge man ka ba sang ge bam khot balu Jisu la shime ge pop jingi ba ula ngam shigata ge jing jersey ban I know ge hok ge jong ban ula wan chini ge perthai kum ge ri Khlaw la kenti u ge ding pna hadu ge tau blai wang nu ba nget ho unio ge jing em bam jukot Nagataga daw nga yang nang ni nga kwa ngan hikaya piba lada pidon menta pedeng ke ri Khlaw jong ke jing bam tip ke jing penem ke jong try kabening kong tam ka bang kren ke dei u Jisu long galenti fi shbeneng man walit klet u Jisu de galenti ha ke ri Khlaw kumbala kentiu yo senyor nong ha ke ri Khlaw ulong ke jingkermen biang itu ke bala shapu psen baro ngama firu lada ngin pai show Jisu menta ke sngi wat la daga bi jong pop kala parlot sugar jing im jong fi and la da fi pet show Jisu bala sdien la ga ding fna kan wan biang ga jing pen kia ga jing map bat pindang don biang ga jing kan man baniat ban u Jisu ha ga lenti ga jong ha ga ni ga perthai ga balang ga ri Khlaw ha ga ni ga por ga niat chakmat nga kwangan peni fi nang ni lesi don preng jong fi go mangala krena do besdang ngap a ngan ai fi ga to kan little points ki badon kam Let's say hagani ko por fi ngap ini ke jingkren don preng jong fi yang ne fi don haga jaka ke balong kum ge ri Khlaw nga kren ini ke khubor nga kwangan ang fi nga kwangan pen i fi ba kai ke bang kren nang ni ke de ke bang ada sngotu no play mabaling ayo ish bon ba ki bri ke bawat na ke counseling center ke bang don ko malai po sau pongot ki bri ke wan ga shisngi bal ngayo i gani ko way na mangamla mangan suang alilingan duai Late no alilingan surangan late no namar ngam jule kumta ngakwa bangan penifi galen yaki galenti but abang peniki galenti and itu pinga shimpori when ni way ngada shimkia ngada slok ngada dwai ngada peniki galenti and they ka way ga bang sham balenga krene ga kubar ngayo i bakari ga jingi menta kada na pedeng ga ri Khlaw ga badum ga ba ima ga ba kinjak ga ba tiang ka ba ngimtup kumnongin le se menta fi tip bagadan ngani ga second wave kala wan kelang giri bar kala turwat sikit hem jong ri India but menta ga sarkar ga pen kre bagan wan sa ga jing ka second wave la ni ga ta jing ye le biang ta jing pang sijisen ka bangila shong lockdown no arajar arpo nga kwa ngin duai ba ka ri ga jingi ga nom hab hangta hareng ye le khat bala ban ye thu ipi ba la da pidon na ga ri Khlaw le si pidon na ga ri Khlaw ngap ngan pen ipi na pidon na ga ri Khlaw kidan ge ri Khlaw ge bobon bat ngan pen ifi ge beningkong ge ri Khlaw ka bang sham kum ge jing hikai na ge Bible ge dei bala da pitip ba pidon na ge ri Khlaw pidon ge lenti le kum no na pipai ge ri Khlaw ngap ngan pen ipi na ge Bible pina puli na ge kitab Exodus ke nang ge bakhat saw filap ye ge ne ge jing ja ge Bible ke kitab Exodus ke nang ge bakhat saw ka ye thu yingi ye ge jing shisha ge Bible kong ha ge khat ge bishipo min bau paru la nang jan ki khon Israel ke lakhmiet ye la ki khmat akmi ti ki Egypt ke le be na dien jonki ba ke la khaw el chikat dei ba ki khon Israel ke le linyar how try ke la angro Moses namar bamdan ki jing tap agari Egypt ba mela yalam no yangi ban yap singaba bamdan mo ke jing tap ha Egypt ba mela yalam no yangi bangin yap ha kani ka ri Khlaw
Kita naga jaka ka baklumar. Paru beda dien. Bat ngekwangan ang ifi nakmat kedan keduriau besau. Bat pipuli naga Bible kani gamlong kata ketien ke bangila yetu ame. Hagar Egypt naga baang ino ingi begini yo syakri ni Egypt. Nabaka khamba ingi ban syakri ni Egypt. Bani ke bani yap hagar naga Khlaw. Wala iklat kani naga Khlaw. Kabagi khon Israel na dien rube Nongkren nakhmat keduriau besau. Laban ang nak kumaang mangigi kasi yang ru kendo shong ru je bat gini khon Israel ki pay hang tangam tip dan nem na preng jong pi hagini ki por pi shong mentah ke jaka kaba pisngau ko ban ang nga yang ru kendo nga shong ru je nga pai shakadiang ru nga kendo shakaman rum dan Lynti nga shong ke jaka kaba kumba ki khon Israel ki mi na Egypt bat ki yat ki pay ke jaka kaba ima bat ke balong Khlaw bat ki sedang ban knyum yo play ba yo Moses nga kwa menta ke ski lada pila knyum yo play lada pila knyum yo brio nga kwa menta ke ski la pio igene ke khubar ai ba pinyo I ba dan ke Lynti hagar Khlaw nga sngotenat baga Bible ko ang Moses ulang tau pai ba wat chep tiang pito sange to khmi ke jingbenem ko jong try ya ka ba unsa pini pia ke ke ski nama kita ke Egypt ya ke bilayo I ke ke ski pinom yo issue ikilano lanoru utray unyele lang ta jong pi nama ta to de ngap jarpi ndawla dep ong ni ke tien rew Moses ulenyar show play nda haba deki million ki bo yalam ki dana ga jaka ka ba ki knyum ki linyar namar ba ki dana ga jaka jong ke Khlaw jong ke jingem bat kim tip show le kum nom dan Lynti ki ban cross ye ga duriau besau bat bi pulina ga Bible Moses u perta show blay bo dua ye khmat jo blay wat law la kren ki khon Israel ba ki nom dai ban shepting wat law la kren ki bi dai ban ngap jan re ga jingmat jong ga tnam ka dano jong ga linga u perta show blay ngasngo lingo yo blay bo blay wang igini kiktin ban utray ula ang Moses balay melinyar hanga kerana ki khon Israel bakinang ya no ngasngot nat bau play wang yo Moses ngan at ngan pelang kendial ini kiktin u play wang yo Moses balay Moses me ya manga balay me ki jingmot balay melinyar kum ini ki riu pat ba mem tip bangala khot ye me nang tai ngala walam ye me bat minta mela yalam ini ki khon Israel bat ba bangala yalam me ngatip haba me poy ga duria besau ngadon laga plan haba ngayalam ki jat Israel ga duria besau ngadon laga jing temu pim tip agini ki por na pi shong ga jaka ga ba pim tip balay ga yeng jonga ka lang kumni balay ga jing shikri play jonga ka lang kumni balay ka kam ka jam jonga ka lang kumni balay ka jing im jonga ka lang kumni balay ka met jonga ka yekindu jing pang kumni balay nga yo gini ki report ki bangam sngau to show balay ka jing pang ka wana habang alami na Egypt habang alay pursang maniat ben nga khwanga na pi nai khnyum u Moses u linyar show blay wang yo Moses balay melinyar shanga wang yang judge ong igi khon Israel begini at bet shakmal baruang ini kiktien ra mamelo dingdu kneru yala kiktiala gaduriao to pen khlat ru ikat igi khon Israel kinyo yat ringkau lingba ya gaduriao nga aingu yo blay u bapen long Lynti hagar Khlaw ni nagita daw nga kren men tagisngi sapang Lynti hagar Khlaw lada pidana ga jaka ka ba pimtip kaipin le men tagisngi da pidana ga jaka ka ba pisngo tho pila pa ga jaka ka ba bat ka ba sa ka dai satang ban rayap lane ban no yap ne la sidan preng jongfi ngal sai lap don ki briu ki ba mtip shu kum no ban le kawan sa jing shep tieng bat ka pen khai ga tension bat na ka pen khai ga tension ka yala mi ki briu shi ga depression shi ga jing ban kia jong jing mo di perkhan bat na ka poi shata ki wan ki men sem baman bat nang ta de long tik um be ki shipai jong paro na dien ki khon Israel ki wan ki men sem baman ki attack lane ki kta ki jing mo di perkhan bat ki tu ki briu ki mio I Lynti show bat khaddo ki rai ban no yap ban pniap no yaladi nga khwangan ong pi menta ka ski sange la don na preng jong pi la jurai don na preng jong pi namar hagini ki ski gane ga jat men sim ka trai ba ya ka ban pniap yaladi don ki ban no yap don ki ba phasi dei don ki ba ringko sha wa sha tliu jasar nga duai men ga ski ba gane ga jat men sim I can
pet na ka jing im jong phi na marabo blay wi alam phi to jaka ka balong kum ka Khlaw ka jing im jong phi la da pinang ni ka Lynti ka bo blay wa yo Moses balay me linyar balay me khuslay balay me yam Moses balay me ong ki khon Israel begin ya chkhman knere lo ding do nga kwa agni ka por ba nong phi pitim na am ngan itu phi u blay u penlong Lynti na pedeng jong ka duriaw ba ka behe bar ki khon Israel ki ya lingba na ka duriaw bar u penlong ka Lynti ba ka highway u penlong ka highway ka Lynti ba naga duriaw besau tau di blay wala na pila jios nga berbore ke tandre da perkhat baba lay try me alam ki khon Israel hakini ke jaka u blay dan ke plan ya kaban peni bau blay udai ke Lynti haga Khlaw nga khwangan ang ipiyang ini ke por la da finang igini ba fin pet show try kami shiga jing penem ke job blay habau blay wa Moses keneru ding do kamat Moses pendan kami ke ikhtiar ke bangala ai hame firu la da pidan mentang singi haga jaka ka bisgo to mlashu ke jing pangala ban kiai pi fiyo i ke jing ele kala jur palan kam ke jam su tu stau ke yeng sam jopim tu stau pila long stuck up pila shonga jo kala shu pelong pi pilang stagnant pim tu jo pim ya chu khman pila sakon ke jo jaka u blay kwa ingi bangin shonga jo kwa ngin progress u kwa bangin ya chkhman naga ta daw mentang singi ngadwai bala da pidan na ka kum ke ta jaka kumalong ki khon Israel ka jaka jong ka Khlaw khmat ka duriaw besau but pim tip shano pin let ken mau ublay udan ka Lynti naga ta jaka kita ka dega bang sngongo palat yo blay ngan duwai fi hadien bala dep kren ni ka jingkren bau blay udan ka Lynti haga Khlaw anga aingo yo blay nam ta ta ublay udan ka Lynti haga Khlaw fi nga yo igi khon Israel bagi sedang iga ban yam ban lenyar ki sedang iga ban hala ban perta ban kenyum anda blay udang penlong iki bagi niya lingba naga duriaw besau bat ndahaba ki la poi she shiliang ki sipai gi jong paru gi be ban da ki la poi hapdeng jong ga duriaw u blay pendam no iga Lynti namar ka Lynti kadai be tang na kamta gi brio ki ba kongo iga ban mi no naga taga Egypt ka bakin German sim ban nga kuangan ang ifiga bamut bangin no ida ga jinglang barim bala na piyat baru jisu dan Lynti ga Khlaw ray nakabentaw paru banam tagi sipai kim simiyat ga Lynti ga baday ndaki mut baniyat na ga Lynti ga jong Israel ublay nom sha na mag plan ga jong ugaday ban peniap jelap yagi nongshon jong ki khon Israel ublay udan ga Lynti yagi brio ha ga Khlaw pimdan kam man yele pimdan kam man na khuslai fidan kam tangaway ban ngan bu ni gktien ya chekmat kami yaga jing penem go jong trai kata ka de ktien ka ba kraw bo blay kuran yo Moses wang ong ki khon Israel kin ya chekman kin kami yaga jing penem go jong trai ma me Moses kner law ding do bat men pen kat arliang igani ga duriaw bat ngan penlong Lynti na ga Khlaw nga aingo yo blay bo blay penlong ga Lynti na ga duriaw ba bat nga da nget kani ga de ga por ga ba kodor fi blay nga kren igani na mga tip bo blay un penlong Lynti fi ngala gio i brio ki bam tip shu kum no ban le ngala ji igi brio ki badana ga jaka ka ba kim sngau to sho igi jing im ga jonki hana yu blay upen lang Lynti naga jaka ka bom dan Lynti naga taga daw man taga sking nga kwangan ya stat ngini pet igi ga khilip mat pitip neam nga kwangan peni fi balik nang no nga yo igi ktien kani ga ktien ga ga nga yo na ga kitab Isaiah kala nang ga basaw pulai ka de khat ga khat prabat ga khat ga khat kandai bat nga kwa agi ga por shwai ga ngan puli gini ngan ong ifi kumne ngapa haga kitab Isaiah kal nang basaw pulai kada khat na do khat pra fitip ublay hadien bulay lam ki khon Israel hadien bagila mi no na ka Egypt kan mau gidang hap yat ula penlong Lynti na ga duriaw besan reken mau gidang dan na ga Khlaw nga mafiru gila mi no na ga jinglang barim lesi dan na preng jongfi na pimat yu jisu pila mi no ba pila penlong yu ga Lynti unde ga Lynti shibneng reken mau kada ga Lynti ngi shekanan ga bamut shibneng henre ga kwang anong ipi ngidang dan na ga Khlaw ni ga pertei ban ublay ukwa inga ba de pi bala ngidang dan na ga Khlaw ki bangidang ikendo ig jingpang ngidang ikendo ig jingdok ngidang ikendo ig problem ki babon ngidang ikendo iki merat Khlaw gi babon ngani ga Khlaw nga kwangan ong ipi ngani ga por ba pidipin sngoto ublay penlong ga jaimri Israel bakan sngoto se ngani ngan bo ko ga point nang ni shwabangan puli ngani ga lanong ka ba saw pulai ga khal ba khat pra ka point ga ba ar jonga men ga sngi lani ga mat ka ba ar jonga men ga sngi ba ga kren bala da pi pay ga jaka ka balong ka Khlaw ga jing im ga jopi ka mat ka ba ar jonga men ga sngi ga dai
klet no shua yeki eki beshadien la da pikwa baniat de Lynti ge betamai benutrai la da pidana ge Khlaw jong ge jingem u blay un penlang Lynti fina ge Khlaw tangawe u blay kwa ba pidei ban la ban klet no ya ge ta beladep kan o sien ge de brio nga mapingi dona ge jaka kaba u blay de kwa igane pinumla tangan pule fiswan ge kitab Isaiah kalnang besau pulai ge khat prape u blay ong no wat kan mau yeki eki ba menshua limni yeki tagi eki ru ki barim wat perkhat wat kan mau wat perkhat yeki eki ba menshua yeki eki ba ladap yeki eki ba letno yeki eki ba kabarim u blay kwa bagin kan mau bagin perkhat nakatagadaw pinlap kibriyo borobor hamta magari jingi ngindi shongkahi khambun sien ngi khami krenbet tangi eke baladap ngi kan mau wat ka bahar ngi kan mau tangga baladap ya ke eke besniu ngi batsa ike tangga baladap pinlap ngi map shu de bun snemru namar balai ngi kan mau sa ike jingja ka baladap wala ngi ya chkhmat ngi pechidien wala ngi ya chkhmat ngi dang pechidien but de nakatagadaw pimla kan mau ki khon Israel ki khlem yolet baro tige bami na Egypt khambun na preng jong ki yap agari Khlaw pite balai ki yap agari Khlaw de tang kitu ki bahapo jong ka arpo snem but kitu ki bakhapo Khlaw ki bahapo ka jingalam jong Joshua de tang kitu ki bayat lingba ya ka Jordan but ki balet sipo gari kanan Hendre baro gitu ki apartment baro gitu ki bami ni Egypt u play lu pelong Lynti ke duriau ba hendre na ba ki ya yang ni ke Khlaw ko ba ki ya na Egypt she kanan ha ke jing shisha galong tang South Post ngi ong ka Bible hendre ki ya South Post nam but khambo na preng jong ki klempoi de tang la ke yeng jong Caleb de tang la ke yeng jong Joshua balai kini baro khat ki de ki ba klempas ya ke ne ke kitab Isaiah ki klem job ya ke kitab Isaiah kala nang ba South Pulai ke khat ke khat pra balai ki ken mau sai ke berim ki krenbet ya ke baladep tang shubakla ki khon Israel ki ang yo Moses balai me ya laming ishne ngi ken mau ya ke Egypt nda ba kim yo adok yo ngi ken mau ya ke Egypt ngi ken mau ya ke kiudo ngi ken mau ki piat ya ke rensun ngas ngau domru ya ke tang jinglang ya ke piat ya ke rensun ru dang ken mau ke barim ngakhwang ni tipi anu mentang sengiru dan ke bri ke ken mau sai ke piat ya ke rensun kemon ke bom ler bom angru pidang ken mau bat pidang ngul tenat sai kata dan ke bri ya la di klem ler shu mentang sengir dang ya ro itu pareng mendai bat ngakhwang na pi wala ya ro itu pareng mendai nama mentang ke pertai kala long kala khamlong advance bat wala ngau khanya kata dan ke bri ki ba teng nganda kran ni dia dan ke bri ki ba kran bet ya kata ka revival mendai dan ke bri kran bet ya kata bri jong play mendai dan ke bri bong ha ka por jong men chuate ngi shakri play ngi long ta na pet ya ki menta kini ringkat ka kwai shapai ringkat barka mo ngan ong bet de ko kitien ka jinglong sim dan show danken mau sai ta ka barim bat ya ka ni ka menta ba ka bansawan kila de ki pamler shu ndrei danken mau sa bat la na fi kin mau sai ka barim pinom la lecha ka jingkur khu ko jong play bat nga kwang nong fi hang nes ngap hangan pin fi na ka Bible fi te balai ki khon Israel ki klem la lecha rikanan de na ma ba ki klem job i ni khat ba khat pra u play wang wat kin mau ki eke barim lum ne eke barim wat per khat fi te balai wang de khat ba khat khandai hakmi ngan le ke eke batamai mentakan mi no pinom tip yaka ngabai gani kitin ngayo nang ni kani ke khubar bang kran ngayo nang ni wang ngan penlang ka Lynti hakari Khlaw ken bat kiwa hakari kenja utau de play ude play ubanga ngayalap ifi gani ke por lada khamlang kumta ke jingalap jingi ke de bom mentoy ba pin ngap fitem nam ngali thu ifi balada pinut shisha ban job ye ke jinglang berim ban klat no ye ke tu ke pas ke jingim jangfi ban iro shadien ni kita baro ke Philadelphia ja ke jingim kala melang ke sneo ke baba ublay wang klat no shuai kita nama lada pim klat finom la ban yo e ke betumai wangan penlang Lynti ke Khlaw shanganong ini ke kitien lada pim job ye ke jinglang berim jong ke Egypt finom la fin enjoy ia ke jingker khu jong ke kanan ublay nom sha pindrung ba jingmot ke barim
syakata iga rikanan ga betumai ublay kwa ba pentumai ga jingmat pentumai ga rukom yoi pentumai ga rukom kren ga rukom perkhat jongfi namala da pimla ban job iga berim ga jingem pinumla pin enjoy ga betumai ublay ubesngotanat bangin klet no iga berim pitibu ublay di tang mo u badon bor ban klet no briu pop kat no gano bakla kat no gano la le ka pop ka bam de isu ki briu bam la ban map ngani tu pin da one pie show blain da ba IT la di u kla ka bam u blay wang ya ka pop ka jong ping anam kin mau show ban ngala bread no ka pop jong pi chu ba jiliu ka duriau bat ngam tip show ya ka ta ka pop u tau de blay ne na ka ta ka daw tang mangi ki briu ngi kin mau sa ka barim teng ki briu ki bala kla ka bam abaki de ki briu ki bejat kumbalong yang aman chuanan ki briu ba ong so jau sheun kelas so tiang badai de ka daw ki briu ki kin mau sa to so jau bat ka kwangan itu ipia ki ni por shashkor ba ta bon ba ngi kren ni ta ki tien bo so jau unum kala tiang shisha so jau unum kala tiang re wat le klet ka por ba pun yang ka por ba pun pi ka por ba khai ngi klem pun so jau klem kha so jau la pun ngi ki betiang de ka pop ka ba pun kala jau ngi re blay la ngi la ban inoi de jinglang bereman mat you Jesus Christ penyo I u Jesus long Lynti ke Khlaw but u ong ini ki tien wang ngan le ke betamai la da piklet no i berem ngan penlong Lynti hager Khlaw kata ke tien ka ba ju sawa ke jingmot jonga kata ke tien ke de ju wan ram ke jingker men ke do not kata ke tien ka ba penlong inga bangan la i ka bangan ya chekmat na mga tip ndang apoy ke Khlaw ka bangam tip shanu banlet ndang apoy ke Khlaw ka ngam don direction ngam tip shu shay ka Lynti ka baday na ka bamday pay ka jaka ka ngam nang shu i ka bangan ong kumloro kadan tang mrat Khlaw kadan tang jing tiang hangta kadan ka jing skoma ka jing skopiang andray nga tip mga dan ka jingerman namar ngala don yo Jesus Christ baru Jesus de ka Lynti haga jaka jang ka Khlaw na ka daw la da pikwa ba pinyat ban uniu try haga Lynti ka batumay ba un pelong Lynti pi haga Khlaw ka point ka ba arjanga lani ka mat ka ba arjanga gini ke por gede klet no yeki eki berim bat yeki eki berim wat nom perkhat shu pinyo I pin enjoy yeki eki betumai blay un pelong Lynti hakeri Khlaw ngak kwa ngan dua yefi na mga soto agni ke por bang kren don pleng chong fiang ni fi don ke jing ja ka ba pimla klet shu kadon ke jing yekendo ka ba ktang ka ba kta i ke do no chong fi dan peng chok fi dan ke jing sham ka ba pimla map sho pi dan ke jing kendo ka ba pi tiaro pi yo I pi kero pi yo I teng pinakmen pi tang shukun mau ka ta ka pen do lot baro ngatwai men ta ke singi ke ne ke jing pen pau nget ke ba no blay dan peng chok fi kambo na ke ni ke por pi dan sa ka tu ke jing mong ga do no chok fi ngatwai bo blay men ta ke singi un pen kia ifi da ka ba pi not manong try shim no igani ke berim baro ngan map lo di ke brio baro ngan klet no ige beladep baro try ngan pen bet yela di ngan ya chikmat pol wang ke sisi ke Filipil nang balai pikin mau wang igani ke tien wang no wang yakni ke wengan le da ka bang klet no ige bisadien ngan kner chike ige bisikmat chike jingkhat ke bisaneng jong ke jong Jesus Christ but day na ke daw ng kwang nang pi ke ni ke por kat mga nang kren nang ni sim jong blay kuta ke do no jonga but don pleng jong fi perkhat sa ke berim pi bu no sa but pi mi okia ke jingem map ige briu baro fi you blay un map ifi klet no ige baro ke berim pi you blay le ige betumai ke jingem ke jong fi but na du men ta ke sgi pi yo ige jingkyang in si dwai shibit kabalai lesi kani ke point ke khat du ke bangan kren hagini ke por kabalai nga kwang nang pi tangini pet na Bible ngan pen infi de nuksa na tien ke jong blay kani ke way ni ke jing jage bang skosen a Bible kani ke tien fi ke de bang skosen a Bible baling skosen na mar ke jing ja ye ke way ke brio kaba pli ke shakri hok ke mrau bat kadan bat ki kenrat jongki ke beru blay Henry namar bakiyat baru blay bat ki klem bet le se ki klem la banri u blay ula penlong igini ke jingja bat kini gele kendo igini ke problem bat ga kwanganong ifi igini ke porba fi de vin sngoto igini ke jingja ngan peni ye ke Khlaw ke jing embat ke ige ba pide ban le bat kumno blay u sngaw ige jing duai jingi men bangi dana ke Khlaw ngakwa pin snap ai kata shashkor ngan keren igini ke por kata ke dei ye ke jing em jong ke briu ke bekertenga Hagar ke mrau ke jong Abraham
Kamrau jong ke Sarah. Ngaju perkhat ye gini ke Hagar. Ngaju sngosen ya ka. Nama kadege merau ke bala tiet merau do Abraham. Kadege merau le si ke bakhamakmat benagi merau baro. Kadege merau ke bahaga ba itnat le si ke bakhambiang. Nda haba Abraham ukhlem la ban yo khon. Nage Sarah wat la do bleu la kular. Ke Sarah hi ke ong yo Abraham kilet. Shong no ya kadege Hagar. Nga kwa men pen mi sembah yala di. Nagari ke Hagar nama utrai ukhlem ai khoninga. Abraham ula kongu igata. Ula let. Badadin ula yo khon nagari ke Hagar. Ula kayo Ishmael. Badadin ba ula yo Ishmael. Ke Sarah kala sngo bitar. Nama hadin la khasi yo Isaac. But pipuli nega Bible nda la kayo Isaac. Ke Sarah ka ong yo Abraham. Kaniga shakri ke jame. Kaniga mrao. But uni khon jong kaniga mrao. U ibenya nga. Badadin ka daw nga kwa imeba men beno. Nga sngo palay gani ba Abraham sngo si agajing siya kwa ban be namar uday usembay jong Abraham Ishmael du usembay jong Abraham kwa bin bat bay taktin ba Ishmael usembay jong Abraham nda ba Abraham Ukraine gani uduay khmat jong blay barashmir ublay Ukraine Abraham wong ya ka ay baga Sarah ga ong mele gata baru Abraham uday briu bu ko blay ngan chipule fi na gani ktin ga jong try nagalanong ka ba arfway Genesis ka bakhat sauterter sngap ko ang ginigiktin on kumta wa Abraham ula kidang step ula shimilo kupuba nilga shilwasni ula airu ikiya ga Hagar udabu ikiya ga terpeng jongka bat yo tau knaru bat ula phano ika karu kala no sngapa ini giktin bat kala yat sakma Hagar Khlaw Beersheba. Ka Hagar kala mino nalaga jongka yeng ka jong kikenrat jongka. Bat kala shuyat sakma Hagar Khlaw Beersheba. Kata kadega bang akhwangan penifi kadega brio. Hadian ba kala shabe nalagi jong kikenrat. Hadian ba kala hapkit yaw ni ukhon ubaka yo no Abraham. Kala habban ya marway Hagar Khlaw. Kataga de mga kwangan ongi piminagisngi. Lada pidala ka jaka jong ka rejection. Ka jaka ka mapisyakin tayo. But pila siyayat sakma gani Hagar Khlaw ka balang ka jingim jofi. Ngakwa pinyo jing hikay na gani ka jingja. Pipuli na ka Bible ka ang kataga kala lut no agata luas ni kati kala bu yu to kena hapo ka wai kalau bniap bat kala let chong wai briu kham jingai mar pershayu kumba shisen siat knam nabakala ong ngamla ban kami yu to kena habaun sayap no kumta kala chong mar pershayu bat kala penjam yala kektien kada yamru nda ba kala mino naga yeng ka jong Abraham kabaning kong kaman iga jing tang jong ka jing shagantat findalamat iga jing tang jong ka jing shagantat kadega Khlaw iga jing im jong fi nda ba pi haban kit ya lagi khon haba ukpau ino ilaga jong ka yeng kadega Khlaw ya kita gibriu. Bat ka Hagar na lor ba kadai tanggam rao ba pli. Ka khlemle bakhla ka jing shisha. Kala habban ya marway sakma Hagar Khlaw. Ka shura itu ibo Abraham ay berutu ukpun rey nda kala ya katu anisngi. Ukpuru lalut ka kala lut haul kaluasni. Bat nda habaga wan ka jing shit terkong hagatu rish up Khlaw u Ishmael udang kena rit udang kelung ula jan yap tersau yap terkong hang ni ka Hagar kam dalan tigam tip shusanungan lai ka bu no yu hagaway galaw bniap kam jingai kum bashis din siat kena mong Bible balay namar kam la pet yalaw jong khon
ba uniap kerdu bat uniap terkong marway bere te daw ka pet no ka bu yu haneng bat kalit syong marway ha ka pag jaka nganut manong ka dem ko sigura lagi ketika pertayo blay bat haba ka yam so try ngas ngot nat igani nga lesi gani ka kham long kajing shy ka bang kwangan si ajing hikai fikin dia pet bahana pi pulin nga Bible ka ongum ne ngan pulin nga lanong ka ba arfway ka dekhat ka ba katan rio na pi pulin gilan nga ba khamsharum na malbanum slam ngan pulin ang ne ka ongum ne kumta kala syong mar persyayo sngap ay ni gaktian kala penjam ialah gaktian kada yam bro mak bahay kada gaktian deka hagar kaba dungeon get clear yo Ishmael. Deka hagar ka kemejo Ishmael. Deka hagar ka bayam pat don't know the khmat jo try ban kerpal yo play. Hendrey ka play nga mga puli ka Bible ka deka ni. Bagaktin ka jong play kong ngap ha. Khat ka bakhat nyo ka ngam ni. U play ulayo sngaw ya ka jing u lenyar utaw kena. Kwa finyo ika taga point man taga sngi yam ka hagar ublay yo sngaw yo kun uklem snap ika jing duway jong ka hagar hendray yo sngaw ika jing lenyar ka jong Ishmael lada fi degi briw iba kham sngaw trok nga kwa pin snap ha ika nika point ka yam kamraw ublay yo sngaw yo ni ublay sumbay jong Abraham Pidai na kita daw, haba duay kameraw ublay ukhem sngap. Renda haba linyar ubaday na utit jong Abraham. Ublay uyos ngaw. Nakita daw ka Bible kong ka hagar ka linyar ka pertajam ka yam khmat jong try. Renda pipuli rekat bakal nyaw kong ublay ulayos ngaw. Ya ka jing ut linyar jong Ishmael. Kabamut bau blay fi haduk mentagisngi. What yo sembay berublay ublay ude ubadon ke jutang baru Abraham bat namar bau don ke jutang baru Abraham u Ishmael ude sembay jo Abraham nak ta down the dua ubrio ubadon hari Khlaw haga jaga ka beterkong haga ba mtip shu dai nang ni shakmal henry haba dua ite ke brio ngani thuipi ublay unum ngap ya ka badanglong meraw ublay un ngap yo badanu sembay berublay haga jing im gujau nei nang tagadaw lesing anum na krentan ni ganina magaday ga bijrong gaday ga jing ikai ga ba khamjliu lesin renga shikwang anong ipi kamut ayu kani nga kwa pin shaiba kamut ayu kani kamut lada pi kwa bo blay un penlongi pi ba wat lada pidana ka Khlaw ba piduai ma pi ublay un yos ngaw pide pin tip ba pidei bandei ki kontrai ki jong Abraham pite pumlongi long ki kon jong Abraham nga kwanga nang pi gadei da ka bangi mat e ga jing map e ga jong Jesus Christ na markat kum gani ga Bible ngam dan portion an pule Bible fi hari kat kum ga Bible lada ngi ka Bible ka mdan shu umraw mdan shu balait loy mdan shu u jiul ane u gentle mdan shu manoro ngi along kaway ho Jesus Christ but beladang ide sembay singapa ladang ila pediang yo Jesus ngide sembay Abraham beladang ide sembay jong Abraham ngide ginong yo pateng ige cingkerku but dai na kita daw pi pulina ga Bible kata ga gektin fi bakal ka yam ga hagar ka bau blay yo sngaw ige jinglen nyar jong Ishmael ka bamut balada lada ki briu ki duai lada pimpat don yo sembay jong Jesus Christ ga jingem lada pimpat dai ki Israel ke bakin jaman sim ha ka don't know to be blame yos ngaw nakata daw pi puli gitu gospel gitu Matius no banyaw na do khal banyaw ter pisat puli gitu ba u Jesus wang u apan to an sa ai wat tem sa shamtit an sa play kanungot ki briu ge basat kot gitu ba ki claim yo ibon bagun ai but bagun play but bakin mabun yos ngaw bagi duai ka daw ka ba Jesus wang ka khat ke basharum wang unu pa balada khunu pando kupu ado mau lada panda ka dokha ado sen badwang lada mapigi baman pite banai ge jingai babagi khun kanu tamu kupau ba beneng umong ublay wang kupau ba beneng nama balay de tangki khun try ki bede benyo ai no kupa nakita ka daw Ishmael
ulinya rakhmat jong blay baru blay yos ngau kayam ka hagar nrei blay yos ngau yo Ishmael kata kade ke connection ke badana pedeng jong blay ber kibrio ngakwanganong ifi menagisngi lada pidei ban linyar show blay menagisngi kawai kade ngakwanganong ifi lada pidana ke Khlaw jong ke jingem balai pimle igini kawai manong try ngakwa bangan pediang me ngakwa ngan mat ige jing pedem ke jame khnang bangan long u khon jong blay nganom dei show utau Israel lani utau gentle hagado andai try ngandei u Israel obakin jaman sim but ngakwa nganong ifi igini kapar da bat bai gata baka hagar kadan hagar Khlaw Ishmael udan shiyat sakma kala lut later khom dan lat show lakut ke jingem lese piru mental later khong lut ke trei ke ta later khong lut ke jingka jingkia la terkhong lot kala don ke jing terkhong kat che ke bi pai but pidon menta ke Khlaw ko pim tip kum no ban le balai pim le igini ko wai balai pim linyar show blay kerpat yo blay duai show blay dak ba pi on trying ngakwa ngan pai shme ngan IT la ke jong ke jingem da penti kenai la de pidei ne am usumbai jong Abraham ling bau Jesus Christ ban ngakwa igini ko pon ngan pen fi shigentien shoy ke bangan pen kut ai kene ke tien kan rung shigado no chongfi I ngu you blay ngim day sumbai jong Abraham agado. And they dega jingat ladang ipidiang you Jesus Christ. Ulawan ni kaban siu spa ingin ke jing tim ke jong Adam ke im. Baru la siu spa ru ingin ke jing tim ke jong ke hukum. But ke jing mi snam ke jong Bible kong ngini op pidiang ke jing ke kudu pulis ti ki galti ang nang balai. Ke keren shai ke ta tongan si pulih fi kendiat kong. Long bala tim you tau besdien hau dieng. Tongan da pulih fi kenang baga jingger khu ongkom ne pe nganda pule fi lenong ga balai de khal bakhal lai ko Chris ula sis pa ngi naga jingtim go hukum da ga bala penong ga jingtim nam ta jingi namal tho long bala tim we po we bro bus dien oding skap ongkom no kenang baga jingger khu ko jong Abraham how Chris Jisu kan yo wan jigi gentle bangini yo pdiang ga jingkular da ga jingkular yo mensim da ga jingai fikir ngan syukuran kendiat nama kamdai ga Bible study ngan syukwa ngan syukuran ya gani kendiat lagi sengi bahaba ga hagar ga yam bleu khlem yos ngau andai haba linyar usembai jong Abraham bleu yos ngau nama du sembai badan ka jingete jutang baru blai hadu mentai ga sengi bleu dan ga jutang bat ngabat fi mdai chu ga jutang ga barim harangi dan ga jutang ga bathamane ga snam ga jong Jesus Christ balada pila mat ega snam pila yo mat ega pop pila yo map ega pop bal pila mat ega jing ega jong blay pila kelak bomot la pen im fi pila kapan ngakwa nganong fi mdei shoot tamba pidei usumbai jong Abraham fidei sendan ki khon jong blay balada fidana ega Khlaw ko bapiyat sakma haga jaga ko terkhong ko pimtip show kum nongan le hadai lada piyam mapi ublay unom yat night naga jing tuai ge jong fi tuai meta gesingi bo blay un kur khui film ang ni jingkran ngan pen kut no igani ke jingkran ban ga kwang anong if you blay un pelong Lynti ha ga Khlaw nama ke kerteng go jong Jisu kadai ke Lynti Jisu long ke Lynti ude ke Lynti sebenang ude ke Lynti fi ha ga ni ke kendau na fidana ga jaka ga pimbiang ga kam ga jam ulang ke Lynti fi ga kam ga jam la fidana menta ga jaka ga pim tip shu ga shong kha shong man blay ulang ke Lynti fi ga shong kha shong man la fidana menta ga jaka ga pim tip shu ga Lynti kum no ye ga pinia bring ga pang ga crow ga jing kendo pim yo chu ga jing pen kia ulang ke Lynti fi ga jing pang jing crow but ulang ke Lynti fi haki aka bro but khat do ulang ke Lynti fi sebenang na ga ta ga daw ga kwa ba pin pai show Jesus Christ uniu de ke Lynti ha ga Khlaw but ngan duai na gamta jong fi ha ga khaleman tangini tuai ku try ha ga por playing a young na gamta gini ke brio la da don playing jonki ko pa ha ga por try de ga don barok nga tuai la da don playing jonki ke be kendu jing e and they try a play ki klempat don ye me gan try ki klempat nget ye me ki don ga jaka ga be e ki klempat shame ga jing penem ga jame nga tuai ko pa man ga sneakin shame me ubalong ga Lynti ke jing em ga jing shisha ma ngu tram don bala ban net show pa and they tang ling ba jame na mamelong ka Lynti tram de ka Lynti ling ba jong no de ling ba gi riu kho de ling ba gi brio gi badan ki nong yalam niam de ling ba ka no niam de ling ba ka no jing le and they try ka Lynti shebena ga de tang ling ba jame chi su be but ha ga ka khndau ru melong ka Lynti yangi ye gi tu
ke bamdan Lynti try menega Lynti. But ngetry menega ski bamen penlang Lynti nega Khlaw. Ya gini ke brio dan peng jongki yang nega try. Ke betan nega jaka ke yeng ko mangala yos ngau menena me ke try. Bamek ta ke dot note janga bedan ke brio ko pa. A playing a kren dan ke brio ko try. Ke bedan nega jing pang ka bamdan lat menega ski. Ngetry ko pa menlong Lynti ki nega bagi pai shame. Ai ki ne sembai jame try. Unde sembai beru play ke try. Bahaba ke hagar ke try me klem yos ngau. Andre haba try Ishmael sembai jo Abraham. Me yos ngau ke jing try. Trying a try menega ski. Penlong ko pa gini ke brio baro. Bahaba ki dan nega Khlaw. Bakin klet no ike besedin. Andre bakin ya chikman. Nama melong play uban penlong Lynti nega Khlaw. Ngetry menega ski bau mensim ko jame try. A play ngada kerpat. Bau hikai shushu iki. Na lor ke ike bangala kren. Bakin tu jingkerman. Bakin pai ke jaka ka bakin sangeno. Ban sharem try. Andre penlong iki bakin shameme belong Jisu ke Lynti. Bakin shameme belong ke Lynti. Haga jing ya Lynti jing iya gini ke pertai ke belong ke Khlaw. Try ngetry menega ski. Kitu ke bedana ke jaka ke bakin mut ia ke ban shimut ia ke jong ke jingem. Ngap bang itu ke jait mensim baman ke nambet man ketakti. Ai bakin yo iba ke dan ke jing shai. Haga baki pai shame Jisu. Melong ke jing shai melong ke Lynti melong ke jingkerman ke jing im jongki. Ngetry kin try nam te kitu ke bam dan lacho. Menta ke ski ke try. Ai kin khat kerpat neme. Kumba ke hagar ke perta. But kumba u Ishmael u ut shame try. Mes ngap ke jing try jo. Menom yait light na kini ke brio ke try. Ngai idana preng jongki ke bedana preng ke donut ke baluet men ke ski. Dana preng jongki ke try. Ke bedana ke jaka ke bakim tip shukum no ban le ndre try men ke ski. Ling ba ke ke khubar. Try melong ke Lynti yaki hagini ke Khlaw. Ngai lut shame ke buram. Ke chingo ber ke chingero. Hage kerteng ke jong Jisu men Nazareth. Amen. 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 Ngait kini ke khubar. Kanyalam me fishe ke jaka ke bapinyo i. Bala dan duriau besau. Pinum syaptieng. Lepidan ke jaka ke bapi sakma ke Khlaw Beersheba. Lada fide sumbai jong Abraham. Lepi duai bleu ni osngo. Bala da fiklet no ike bala dap. Pi pertasho try. U blei un pelang Lynti naga Khlaw. Ku blei shibon, u blei un kerkhui fi. Ngai ke ketien jong blay ke along ke jingker kui pi bat ya ke ying ke sem ke jong pi bat nangai pet ya ke ni ke program nagawe ke Sunday ngai blay un ker kui pi sajisien. Amen.